Әлемге кіретін есік ол білім, ал терезе тәрбие. Тәрбие мен білімді қатар беретін мектеп Жас-Дарын бастауыш мектебі. Қызықты әдіс-тәсілдер және заманауи оқу үлгісімен білім береміз. Public education, one meal, football and dance club. The most important thing is a book, all free. Если вы ищете для вашего ребенка комфортную, безопасную, уютную школу, школа Жас-Дарын – то, что вы ищете. Что мы предлагаем? Качественное обучение по современной методике, уютная, светлая атмосфера и, конечно же, заботливые, опытные педагоги.